Ki pulit jangka Sardar Police Station, haka step jangka kat kendai terik unaitung, kila khot hajar biangi u Vice President jangka New Tribute Council Sengkmi, uba Don Bok Lang Karlingdo, ban kali tokit haka bayadei pat ka jingja halum survey, haki benai baladep, haka baka HYC, kalalek ban kendang bat penpra yaki ying kita ki basyang basa, haka teka jaka, daka baong baki sabian. Nakaliang uba Don Bok, haba keren syakilat patai kubor, hadian baladep mi na Sardar Police Station, ula ong panakaliang jong u, ulawan banjubab haka Sardar, ringkat ke selipar bat patlun lingkot, namar nakaliang jong u, ula krek bandrung, syaka along. Syuk ula ong ru, wat lakata, ngop heri kani kajing kot ki pulit nakapor syakapor di usyat tanat, bat kani kalong kum kajing hikai, lani kajaka pentamaya ka laisen i jat bin rio. Toh, masukak ban penting mau. Uwe uba ong ngalong marwe. Kajing kan kam syong kajing bun pai. Kam mensim bersendrang. Kam batau perthai. Kam ting kam khau en. Bahapu ka syong saat. Kani ketiga inspiration words kabang ngiyuk masya perbanginang lek school lingba katu kam putri jong SG dan kan. Masuk apa ni tu IP matasi ngawan hande marwe. Bat ko moong hi kam mensim bersendrang kam dei tangba ya bun ngut marwe ro dia bendan kam sim ya khon dia dan kam sim le ngapin kan mau IP ba uwe neki tak bersendrang jujat menreo wong no haba syakri ri jat menreo pentkena bersilang kecat sopat ba silang sipo potong kajiwan jong hang dia mendasi ngalalong ready lalong prepare ngawan lembar dia patrol kat janji kamera mobile kamera wallet sama yai ngamar ngakwa ba pila khot hajir nak Porsche por ngalo iki tap sunon sayangan ngalo ready ben tap lo ya polong op la ne ben sakem ara ngalo plan suba tang ngwe ngo iki wat nompat eliminate yang kumbah la jateng case di pomola tap kapengat section ne kumbah khat atalai teli laingut ki investigation officer kilawan ban sim statement nanga teknik officer perlaingut ngalai kumbaki kwa ban trilang ngai le trilang kita ngaweng so ban ong syu mo nang liang jonga ngakentu ya kibreu kibran obo kamu mod kedua man dapila isi nang le hat yang tu kajing idri jong badan bok lang kharang do kerang se direct gini officer ki badan apo ki police station lek kem no direct itu tap no itu nada pila ingat ban pe jaga dor itu nak pos ngai jumut juga por ya ke sorkar ba ngalai bagini ki breu ki jong phi ki badan apo kami ke police kita petang kumno ban khot hajiri ki noi lam sambala hikairo ban pentebet yaki bakuno bakin yakun sha ya kecik seni kemudian masalah hikai ki kumno bakin kiam yaki nongto apa national highway hikai ki kumno ban yada kejak benreu jangi ban chek ban pit perman ya kecingwan buhai snong jong nongwe nongar ubanang meno pulayo ya residential kabapura hikairo yaki kumno bakin kiam yakinong di drugs kamtam hikai ru kumno ban penem yaki mang salang kumbanging la penem ya kumban rup hotam kisam la ki bakerni drugs ngila pha po rehabilitation center kalalong jinggerku ngadang keren mentah yo weni ki ofsa ngau kalong kumno ka kes haba pi compare ma syabat mentah ngau pidei ban sutho ba mentah kalakam yar la decrease kanaka cases jong indiki kinong to hapo na maslong ti kumbanging lap i sama ba phiru ko samka hikai langi gibreu jong phi ndai tang men kinang ban khot hajir le ban kem ginon lam sum halang hikai gi ti lai ti tinang len jonga ngam don isyo ban ong henry manang ni nga ong ba ngalawan renew the license iri hapo sar position ngalawan house name arja arpo arsa ngalakmi lenti bangsawan biang hadian
arja penriu Henry tangdin arbenai ngal haban ban dia kam sim jonga kam pieng kam khau ai nang ni sikmat nganang yitre ban pentikna bagari wajai penriu leng bakajing no senyal nang jongi kan im hagi bubun minta lakin no lakin tho ingi har kom rengim su pher namar bakam sim ini kadang saat kadang sam haduk mentam nginang ye kun nginang ye le bar nginom sange ro nam taban pendikna bakajat penriu jongi kan im hagi bubun ki bentah